zwei Ehefrauen oder zwei Frauen, ein Problem, Thema Ablehnung. Две женщины, одна проблема. Тема Отвержение. отвержения. Отверженность. Можешь записать себе das слово, потому что нам будет иногда фигурировать. Отверженность. Man könnte auch sagen, ein Problem oder ein Schicksal. Можно сказать проблема, а можно сказать, что судьба. Ich weiß nicht, man kann es nennen, wie man will. Aber ich möchte zwei Frauen heute betrachten. Можно думать по-разному, но я хочу сегодня рассмотреть этих двух женщин. Man müsste eigentlich jetzt mindestens 5 Kapitel lesen, 6, um das ganze Bild zu haben. Нам придется примерно 5 глав прочитать, чтобы примерно представить эту картину. Aber ich gehe davon aus, dass euch die beiden Damen, die beiden Personen bekannt sind. Но я думаю, что вам эти обе женщины довольно-таки знакомы. Und versuche, die Auslegung kurz zu halten. И поэтому попробую очень коротко вам все объяснить. Die Geschichte um die beiden Frauen, um die Lea und die Rachel, steht in 1. Mose 29 und dann so bis 35 rum. В общем, история этих двух женщин – это Лея и Рахиль. История написана в Бытие с 29 главы. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass beide Ehefrauen von Jakob sind. Мы знаем также, что эти две жены Якова. Die Situation ist für unsere heutige Zeit nicht alltäglich, die Jakob da erlebt. И эта ситуация как бы не повседневная, которую тогда Яков пережил. Also nach viel Vorgeschichte entsteht eine Situation, С большой предысторией приходим мы к ситуации, dass Jakob, um den Segen zu erschleichen, seinen Vater betrügt. что Яков, чтобы получить благословение, обманул своего отца. Und wie das Betrügen so innerhat hat, muss er fliehen. И так как обман имеет в себе не очень хорошие последствия, то ему пришлось убежать. In erster Linie nicht von dem Vater oder seinem Bruder, aber der war einer, der hart im Nehmen war. В первую очередь он убегал не от отца, а убежал от своего брата, который был как бы на него очень зол. Und auf der Flucht erlebt er eine Situation, wo er von einer Himmelsleiter träumt. И когда он был в бегах, то он видел сон о такой небесной лестнице. Ein Ort, wo Engel vom Himmel runtersteigen und wieder in den Himmel hochgehen. Это место такое, где ангелы по этой лестнице поднимались и спускались, поднимались в небеса и спускались на землю. Irgendwann muss man über diesen Ort auch mal predigen, weil es ein Unikum an Ort ist. И мы как-нибудь будем говорить на проповеди об этом месте, потому что это очень уникальное такое место. Und sehr viele wichtige Entscheidungen im Leben des Volkes Israels bis auf den heutigen Tag drehen sich um diesen Ort. И все важные происшествия, либо все, что происходит с израильским народом, все это происходит вокруг этого места. Aber darum soll es heute noch nicht gehen. Но сегодня мы не будем об этом говорить. Also er flieht zu seiner Verwandtschaft. В общем, он убегает и бежит к своим родственникам. Also er läuft eigentlich zu seinem Onkel, dem Bruder seiner Mutter. Почему он убегает к своему дяде, то есть к брату своей матери. Und auf diesem Weg, dann trifft er irgendwo kurz vor dem Ziel einen Brunnen. И на своем пути, почти у своей цели, он, в общем, останавливается у колодца. Damals war es nicht unnatürlich, dass die Reiserouten immer so von Brunnen zu Brunnen stattgefunden haben. Раньше это было, в принципе, вполне нормально, что путешествия всегда проходили от колодца до колодца, были проложены дороги. Und dann war er an diesem Brunnen. И он был у этого колодца. Und dann waren dort andere Hirten. И у этого колодца были другие пастухи. Und er fragt sie nach diesem Onkel, zu dem seine Reise stand. И он спросил у них о своем дяде, к которому он шел. Und was passiert dort? И что происходит там? Die kennen diesen Mann. Они знают этого человека. Jawohl, es geht ihm gut, sagen die. И они говорят, да, конечно, ему хорошо.
und erzählen, dass gleich jeden Moment seine Tochter mit der Herde auch ankommen müsste. И должна была к этому колодцу прийти также его дочь. Von diesem Laban. Laban hieß er. Laban. Dann kommt sie. И когда она пришла, und zwar früher als üblich. И немного раньше, чем обычно. Das steht in einer der Verse. Написано в одном из стихов. Und in dem Moment, wo dieses Mädchen oder junge Frau dann diesem Brunnen sich nähert, И в этот момент, когда эта девушка или женщина приближалась к колодцу, menschlich gesehen, da passiert etwas mit diesem Jakob. И со стороны с человеческого точки зрения с этим Яковом что-то происходит. Wir würden sagen, er hat sich verliebt. И мы могли бы сказать, что он влюбился. Kinder sagen verknallt. Das ist ein anderes Wort dafür. Okay. Das steht zwar nicht wörtlich dort, Это не написано конкретно в тексте. aber dass die Verliebtheit manchmal Dinge in Bewegung setzt, die sonst gar nicht zu beobachten waren, davon haben wir Kenntnis. Но то, что влюбленность, она производит такие дела, которые обычным взглядом можно и не заметить. Мы об этом знаем. Denn Jakob geht zu diesem Stein, der auf dieser Quelle liegt. Потому что Яков подходит к камню, который перегораживает этот родник. Und er stemmt alleine diesen Stein zur Seite. И он сам отодвигает этот камень. Vorher haben sich immer viele Hirten getroffen, um gemeinsam diesen Stein zu bewegen. До этого несколько пастухов встречались у этого колодца, чтобы вместе отодвигать этот камень. Und hier ist auch so der erste, so eine Weiche gestellt für die Weiterentwicklung dieser Geschichte. И здесь первая Weiche, это пути, настроенные пути, развилка. Первый путь, в развитии этой ситуации. Ja. Er folgt dann, das heißt, das Mädchen, das läuft zum Vater. И потом эта девушка пошла к отцу. Erzählt ihm, da ist Jakob unterwegs, er ist ein Verwandter von uns. И она ему рассказывает, что Яков здесь в пути, это родственник наш. Eine große Begegnung. Большое приветствие. Denn dort hat man sich nicht so oft getroffen, mit Flugzeug eben mal irgendwo hinfliegen wie heute. Раньше они не встречались так часто, как, например, сейчас на самолете добрался. Und deswegen waren auch die Treffen sehr selten mit wenigen Stunden, wie wir uns manchmal leisten. Поэтому встречи тогда не были такие короткие, как сейчас, которые мы можем себе позволить. Also Jakob blieb da so ein paar Tage länger hängen. И Яков остался там пару дней дольше. Und man erzählte sich gegenseitig die Geschichten, das Erlebte und was so in der Zwischenzeit, wo man sich nicht gesehen hat, was gewesen sei. И Яков рассказывал о жизни, о том, что произошло за то время, что они не виделись друг с другом. Und irgendwann mal И в один прекрасный момент merkte wohl Laban, dass es ihm ganz gut ist, wenn der Jakob da ist. И в какой-то момент Лаван заметил, что ему очень хорошо, что Яков у него. Also, ich weiß nicht, woran er das festgestellt hat. Я не знаю, почему он это определил. Aber er macht ein Angebot, um Jakob festzuhalten. Но он сделал Якову такое предложение, чтобы его оставить у себя. Hey, sonst mir ja nicht umsonst dienen hier, auch wenn du mein Verwandter bist. Оставайся здесь, я тебе буду платить за то, что ты здесь у меня. Später merken wir, dass er nicht dieses gutmütige, dem Jakob wohltun wollende im Sinne hat. В общем, в конце мы потом заметим, что он не имел в виду, что для Якова это было бы хорошо здесь остаться, что он не это имел в виду. Aber irgendein Segen hat er gespürt, der über Jakob zu ihm kam. Но он заметил, что какое-то благословение через Якова он получает также. Und er sagte mir, wünsche dir, was dein Lohn sein könnte für deinen Dienst bei mir. И он сказал, пожелай тебе какую-то награду за служение твое у меня. Und was sagte Jakob? И что сказал Яков? Was immer die verknallten Leute sagen. Что говорят это влюбленные люди? Ich will dir dienen für deine jüngere Tochter 7 Jahre lang. И он ему сказал, что я буду служить у тебя 7 лет за твою младшую дочь. Es ist gigantisch.
Это довольно-таки много. Wenn wir jetzt mal hochrechnen, was so ein Durchschnittslohn ist, und das mal 7 Jahre, dann könnte man ungefähr vorstellen, was für Summen das waren. Ne? Если мы сейчас примерно представим, что тогда были за суммы, и за 7 лет, чтобы заработать, это довольно... Aber die Liebe, die schaut über die Zeit drüber weg. Но любовь, она не смотрит на время. Die Zeit vergeht wie im Flug. Время пролетело как мгновение. Und dann sehen wir einmal, dann vergeht Zeit, und dann kommt die Zeit, wo Jakob kommt und sagt, ich habe es geschafft, die Zeit ist rum, ich habe mein Ding geleistet, gib mir meine Frau. И потом Яков приходит и говорит, все, мои 7 лет прошли, я хочу мою награду. Und dann zeigt der Laban sein erstes Gesicht sehr deutlich. И в этот момент показывает Лаван свое натуральное лицо. Er tut so, als wäre der Großzügige und lässt Wein und Sonstiges fließen. И он делает такой праздник такой, и разливает вино, и, в общем, делает вид, что все хорошо и все замечательно. Bis viele, vielleicht alle, so besoffen sind, dass sie das rechts und links nicht mehr unterscheiden können. До того момента, пока все были, в общем, пьяны, пока не смогли различать, где право и лево. Und Jakob lässt sich darauf ein. И Яков также поддался этому. Nach dem Brauch der damaligen Zeit По обычаям того времени. geht er dann danach zu seiner neuen Frau, Пошел он после этого празднества к своей новой жене, um die Ehe zu besiegeln. Um die Ehe zu besiegeln, Siegel, чтобы утвердить свое супружество. Und erst am Morgen, als der Rausch schon ein bisschen weg war, И только утром, когда он немного протрезвел, oh Schreck, das ist falsch. он был напуган, была не та же женщина. Das war die Lea. Это была Лея. Und er ist empört. И он был очень возмущен. Läuft zum Laban und sagt, was hast du gemacht? Он пошел к Лавану и спросил, что ты сделал? Er hat sie nämlich schon geehelicht, also er kann nicht mehr zurück nach dem Brauch der Zeit und der damaligen Region dort. По всем обычаям он не мог ее отдать назад. Und dann sagte Laban, der zweite Kuh, noch 7 Jahre und kriegst du die nächste. И тогда сказал Лаван, давай еще 7 лет, и тогда ты получишь следующую. Das heißt, die nächste hat er dann schneller gekriegt, nach diesen gewohnten Zeit der Hochzeitsnächte. Ich weiß gar nicht, wie lange das genau gedauert hat, habe ich das nicht im Sinn? 1 Woche? Oh, kurze Liebe. Entschuldigung. Okay, auf jeden Fall, also sein Muss, sein Soll sollte er erfüllen und dann hat er die zweite gekriegt, musste aber noch 7 Jahre dienen. В общем, свою жену, которую он желал первый раз, он все-таки получил, но ему пришлось служить еще 7 лет. So ist die Vorgeschichte. И это немного только предыстория. Aber jetzt will ich die Geschichte ein Stück verlassen und eigentlich nur diesen beiden Personen mich nähern. И теперь я хочу немного эту историю немного оставить и ознакомиться немного с персонами. Ich habe den Eindruck, dass die Christenheit diese beiden Personen falsch einschätzt. И у меня такое чувство, что христиане как бы оценивают этих двух персон очень неправильно. Ich fordere euch heraus, dem zu folgen und eigene Wertmaßstäbe zu setzen am Ende dieser Predigt. И я призываю вас поставить ваши оценки к этим двум. Von der Rachel hören wir, sie wäre eine Hirtin. In Vers 9, Kapitel 29 sind wir. Рахиль, мы читаем, что она была пастушкой. Ich weiß nicht, wie oft und wie üblich das war. Я не знаю, как часто и как это нормально было. Aber es gab solche Situationen, wir wissen, dass die Frau von Moses ja auch sowas beherrscht hat. Но мы знаем, что жена тогда Моисея тоже была пастушкой. Und der Name Rachel heißt auch sehr nah, diese Berufung, das Mutterschaf. И Рахиль, как имя, переводится, имеет значение Материнская овца. Материнская овца. Да, который производит овец, с одной стороны, и ведет, или идет первой перед овцами своими. Möglicherweise hat man mit der Namensgebung auch gleichzeitig ihren Beruf so ein bisschen geprägt. Возможно, что когда давали имена, также маленько и
уже предполагали о будущей профессии или о будущем занятии человека. Sie war also Hirtin, Ну, в общем, она была пастушкой. aber ich gehe davon aus, dass sie das nicht mit Leidenschaft war. Но я не думаю, что она это делала с удовольствием. Wenn ich so lese, dass sie so mitten am Tag in der glühenden Hitze schon am Brunnen war, Если я читаю, что она уже в обеденное время, уже в жару, которая там стоит, даже перед обеденное время уже у колодца была, obwohl die eigentlich immer zum Abend sich dort getroffen haben an diesem Brunnen. хотя по нормальному времени они должны были встретиться ближе к вечеру этого колодца. Und es ist auch nicht die schönste Akt, sondern die Schafe durch die glühende Hitze zu treiben. И также это не очень хорошо, овец по жаре немного двигать их, also гонять туда-сюда по полю. Wobei sie wahrscheinlich nicht in dem Sinne die faulste war, weil waren schon andere da vor ihr. Но я не думаю, что она была самая ленивая, потому что уже другие были у колодца. So, auf jeden Fall war sie da. В любом случае, она была у колодца. Und von ihr steht geschrieben, in Vers 17, в 17 стихе, dass sie schön von Gestalt war und ein schönes Gesicht hatte. что она была очень красива собой, и у нее было красивое лицо. Frage an euch, wer wünscht es nicht? Вопрос к вам, кто не желает такого? Kennt ihr eine Frau, die sich diese beiden Besonderheiten nicht wünscht? Знаете вы женщину, которая себе не желает такого? Ja. Selbst wenn die Falten im Gesicht sind, redet man sehr oft vom Abnehmen, das in diese Richtung zielt. Wenn ich unter Frauen bin, dann lächle ich und ich streite nicht darüber. Я говорю, даже когда человек в возрасте, когда уже несколько складочек в лице, все равно говорится о весе, о том, что нужно скинуть, это все в одном направлении, все равно мы все связаны с этим. Also, das heißt, sie hat etwas von Geburt an, von klein auf mitbekommen, wovon die meisten träumen. В общем, она получила с рождения то, о чем многие мечтают. Man könnte sagen, sie ist eine Gesegnete. Можно сказать, что она была благословенной. Aber wie wirkt sich das in ihrem Leben aus? Но как это влияет на ее жизнь? Das möchte ich mit euch einfach betrachten. Хочу я с вами это рассмотреть. In Vers 30 später steht auch dazu, dass ihr Mann sie liebte, und zwar mehr als die Lea. В 30 стихе стоит, что муж ее больше любил, чем ее сестру Лею. Könnte man sagen, perfekt. Aber, можно сказать, совершенно, все идеально. Красиво, внешне, стан, в лице, муж любит тебя, расслабься и радуйся. Noch sind wir nicht so weit. Bei Kindern waren wir noch nicht. Das heißt, bei diesen super guten Voraussetzungen dürfte sich diese Frau nicht beklagen. И можно сказать, что при всех этих условиях и обстоятельствах этой женщине не на что жаловаться. Aber wir kommen noch zu den Fragen zu ihrem Leben. Но мы еще вернемся к вопросу о ее жизни. Lea wiederum ist eine ganz andere Situation. Но Лея это была совсем другая ситуация. Von ihr lesen wir nicht viel. О ней мы читаем не очень много. Außer, dass sie also ihr ganzes Leben so ein bisschen zur Seite gedrängt ist, an der Seite steht. Лишь только то, что всю жизнь она как бы стоит как бы в стороне. Es steht nicht geschrieben, dass sie schön oder sonst wie besonders wäre. О ней не написано, что она красивая или еще что-то особенное о ней. Vielleicht war sie so ein 0815, so ein Standard. Возможно, она была такая обычная женщина. Aber eben mit schlechten Augen. Но она плохо видела. Und wenn ein Teil von unseren Leuten hier mit Brille sitzt, und gab es damals keine Brillen. Если у нас тут некоторые люди сейчас в очках, а тогда не было очков. Und wenn sie alles so verschwommen und matt gesehen hat, wie die Geschichte beschreibt, Но если она все видит так расплывчато и не очень ясно, dann gehe ich davon aus, dass man so von außen sie als tollpatschig und weniger geschickt oder schön betrachtet hat.
И тогда можно так сказать, что многие рассматривали ее не очень привлекательной, не очень красивой. Aufgrund der Tatsache, dass sie schwach mit den Augen war, По причине того, что она плохо видела, steht auch nicht geschrieben, dass sie irgendeine Aufgabe hat in der Familie oder einen Beruf. также не написано, что у нее было какое-то задание в семье. Noch ein Minus. И также не было у нее профессии. Еще один минус. Die Augen Leas waren matt, steht in Vers 17. Там написано, что глаза ее были темны. Wenn jemand schlecht sieht, Если кто-то видит плохо, fällt ihm das umso schwerer, auch mal sich zu pflegen. Ne? также этому человеку очень тяжело за собой Das heißt, смотреть. überall wirkt sich das aus. И получается, что везде это имеет потом влияние. Man kann mit dieser Person schlecht über Schönheiten des Lebens oder der Bäume oder der Blume reden. Это невозможно говорить о красоте деревьев, цветов, окружения. Eine ganze Menge von Themen sind beschnitten, sind nicht aktuell, die sind nicht dran. Большинство тем, о которых можно разговаривать, они просто не о чем говорить. Auf allen Ebenen, aufgrund dieses einen Makels, hält sie dieses Gegengewicht zu ihrer Schwester nicht stand. И по причине того, что она плохо видела, она не имела никаких шансов против своей сестры. Frage an euch, wer von den beiden war die Glücklichere? Вопрос к вам. Кто из этих двух женщин был счастливее? Ja. Könnte man auf den Zeitpunkt versuchen, mal breiter zu sehen? Kein? Нужно посмотреть по времени, в какое время, и можно сказать, что ни одна из них не была счастливой. Die Rahel hatte zwar das schönere Äußere und einen liebenden Ehemann, Рахиль имела прекрасную наружность и имела любящего мужа, lebt jedoch in ihrem Alltag später in einer ständigen Eifersucht. но жила она позже в таком большой такой как бы, зависти. Und die Eifersucht ist ein Geist, schlechter Geist. И эта зависть это очень плохой такой дух. Die ganzen Vorteile, die sie sonst hätte, sind plötzlich nichtig. И получается, что все преимущества, которые она имела, они просто ничто не значат. Wenn wir uns manchmal so Dinge ganz, ganz stark wünschen, wenn ich das hätte, И если мы иногда желаем себе что-то и говорим, если бы у меня это было, glaub mir, wenn du es hättest, wärst du nicht unbedingt glücklicher. и поверьте мне, если бы это имели, то Вы не были бы счастливы. Oft versucht der Satan uns um den Finger zu wickeln. часто пытается сатана нас как бы обвести вокруг пальца. Zeigt durch die Werbung Bilder, von denen wir denken, das ist die Perfektion, das ist die Erfüllung des Lebens. Он показывает нам картины, рекламы там, и говорит, что это жизнь, это то, что вам нужно. Und wenn wir anfangen, diesen äußeren Dingen zu folgen, И когда мы начинаем следовать за этими вещами, und kaum haben wir das erste erreicht, sagt er das nächste, wir laufen dem nächsten hinterher. и когда мы пришли к первому, получили это, показывает следующее, мы идем следом. Und wenn wir kurz davor stehen, zeigt er das nächste, und wir laufen weiter und watschen eigentlich das ganze lebende Glück hinterher. И получается, что прежде чем мы получили второе, показывает уже третье, и получается мы бегаем кругами, пытаясь чего-то получить. Schaut das Leben von Rahel an. Es ist dafür ein Bild, ein deutliches, klares Bild. Посмотрите на жизнь Рахили, это картина, вы видите эту картину. Lea wurde immer wieder zurückgewiesen. Лея была немного всегда как бы отстранена, немного в стороне. Und Gott sieht es, И Господь видел это, dass sie benachteiligt ist. что она Benachteiligt. обделена. Ja, Abdelina, danke. Habe ich auch nicht sofort gewusst. Und was macht Gott? И что делает Господь? Er schafft ihr Kinder. И Он дает ей детей. Und einerseits könnte man sagen, fantastisch, alles wieder gut. И можно сказать, о, замечательно, все хорошо. Und die meisten freuen sich und lesen die Geschichte nicht ganz. И многие радуются и не читают историю полностью. Und die Lea, die freut sich auch, И Лея, она тоже радуется, aber nicht lange. но недолго. Wisst ihr warum? Знаете почему? Was sagt der Text in der Bibel?
Warum freut sie sich nicht lange? Когда Рахиль таких Weil da steht, als dieser Sohn geboren wird, там написано, что когда был рожден сын, was passiert da? Die sagt einen interessanten Satz. Jetzt wird mich mein Mann lieben. и она сказала, когда был ребенок, а теперь будет меня муж мой любить. Das heißt, sie baut ihr Leben und ihre Sicherheit, das, was sie sich sehnsüchtig erwünscht, nicht auf den Allmächtigen. И получается, что она ставит, в общем, строит свое счастье не на Господе, Sie baut auf eine Gabe von dem Allmächtigen, aber nicht auf ihm selbst. она строит это на том даре, который дал ей Господь, не на Господе. Übrigens ein sehr bekannt, beliebter Fehler unter Christen. Wir sind so gottnärrisch, wir wollen alle Gaben von ihm, aber von ihm selbst wollen wir nicht viel wissen. Такой пример, да, христиан, они говорят, что мы хотим от Господа все иметь от Него, все дары, но о Господе мы не хотим слышать. Wir sagen es natürlich nicht so offen, Но мы не говорим это так открыто, aber durch die Akzentuierung unserer Predigten kommt das manchmal durch. но если мы рассмотрим наши... Lea baut auf ihre Fähigkeit zu gebären. И Лия, она начала строить на своей способности рождать. Und wir wissen, dass jede Sicherheit, die nicht in Gott oder auf Gott gegründet ist, langfristig nicht hält. Funktioniert nicht. И мы знаем, что всякая безопасность или наша уверенность, которая построена не на Господе, она не держится долго. Rahel aber blieb unfruchtbar, steht da. И здесь написано, что Рахиль осталась бесплодна. Das heißt, schon in dieser Phase der Predigt nochmal, es geht darum, dass Gott die Geschicke unseres Lebens in seiner Hand hält. И здесь уже было написано, и мы читаем это, что Господь эти две судьбы держит в своих руках. Und egal wie wir mit Worten umgehen, erst das Leben zeigt, ob das wirklich so auch für uns ist. Also, несмотря на то, что мы говорим нашими устами, наша жизнь показывает, как мы к этому вопросу относимся. Является ли он для нас той уверенностью или тем, который диктует нашу жизнь или контролирует ее. Also, gehen wir nochmal zurück zu der Rahel. Also, der allmächtige Yahweh gibt ihr einen begehrten Vorschuss, den sich eigentlich alle wünschen. Всевышний дает ей, в общем, как бы полом преимущество, о котором только можно желать. Und er gibt zusätzlich einen liebenden Ehemann. Он дает ей также дополнительно любящего мужа. Wir lesen aber nirgends, dass in irgendeiner Weise die Rahel dafür Gott dankbar ist. Но мы нигде не читаем ничего похожего, где Рахиль за это бы благодарила Бога. Natürlich kann man das auch nicht ausschließen. Ну, конечно, мы не можем также этого исключить. Aber einige Dinge weisen darauf hin, darauf komme ich mal. Но некоторые вещи указывают на это. Sie lebt in der ständigen Rivalität und Neid mit ihrer Schwester. Она живет в постоянной реальности и в зависти с ее сестрой, со своей сестрой. Und dann passiert diese Situation, wo die Schwester einen Sohn, zweiten Sohn, dritten Sohn, vierten Sohn. И потом происходит такая ситуация, когда сестра получает одного ребенка за другим, первого, второго, третьего, четвертого. Und wenn dieses Thema mir zum Gott wird, dann beherrscht es mich. Wenn jemandem dieses Thema zum Gott wird, also если тема мне настолько становится важной, что становится мне Богом, тогда я попадаю в опасность. Dann beherrscht es mich, dann kontrolliert меня. Und in diese Situation ist Rahel. И в эту ситуацию попадает Рахиль. Ihr könnt euch erinnern, wie sie dann später komme ich nochmal darauf zurück, ihrem Mann dann begegnet und richtig, also emotional richtig aufgewühlt ist. И потом мы еще придем к этому моменту, где она приходит к своему мужу и, в общем, в эмоциях, и, в общем, обвиняет его и рассказывает ему все. Du schaff mir Söhne! И она говорит ему, ты дашь мне детей. Und er sagt, was? Bin ich Gott oder was?
И он говорит, что я Господь, что ли, или что? Und ein echter Familienstreit ist mittendrin. И получается у них такая ссора в семье. Was tut sie? Что она делает? Sie ruft nicht zum Herrn. Она не призывает Господа. Sie sucht nicht die Lösungen dort. Она не ищет ответа у Бога. Es hat auch seine Gründe, warum es so ist. Ich komme darauf zurück später. И в этом есть тоже причины. Sondern sie bemüht einen alten Brauch der Region oder der Zeit, holt ihre Magd und sagt, das soll deine Frau für die nächste Zeit sein und schaffe mir durch sie ein Kind. И она приходит к этому обычаю, который был в те времена распространен, и она дает своему мужу свою служанку, чтобы через нее получить от него детей. Und es war so ein Brauch, und das lesen wir später auch bei Josef, wenn dieses Kind zur Welt kommt und der es entgegennimmt, das in seinen Schoß nimmt, als Zeichen dafür, es ist meins. Ich übernehme die Verantwortung. И тогда был такой обычай, и во времена Моза тоже мы читали об этом. Тот, кто принимает ребенка и берет его как бы на свои руки, на свои колени и говорит, это мой. Und sie nennt ihn Dan. И она задает ему имя Дан. Dan bedeutet Richter oder Krieger. И Дан означает слово как судья, как воин. Und dann habe ich mal darauf geachtet, was sagt sie danach? И я тогда был очень внимательно в этом и читал, что она скажет после этого. Wenn es ein Akt göttlicher Gnade wäre, Если бы это был как бы акт Господней милости und die große Freude Gottes, и большая радость Господня была бы, könnte man erwarten, wenn sie es verstehen würde, dass sie sagt, Gott sei gepriesen, jetzt habe ich einen Sohn, einen Dan. и тогда мы бы были бы слышали бы такие слова, что она бы благодарила Господа, Господь, слава Тебе за сына. Aber sie sagt, Gottes Kämpfe habe ich ausgestanden mit meiner Schwester. Gottes Kämpfe, войны Божьи или сражения Божьего характера, можно сказать, на божественном уровне я вынесла против моей сестры. Nicht Gott hat gekämpft, sondern ich habe wie Gott gekämpft. Получается, что не Господь боролся, а я боролась как Господь. Und ich habe mich durchgesetzt. И я победила. Belegt, das sind die Erzmütter eines ganzen Volkes, einem gottgesegneten Volkes. Da sagt man, ja, das ist nicht gerade so der Wunschtraum eines Vorbildes. И можно подумать, что это как мать такого народа, великого Господнего народа, и не хотелось бы иметь такую, как образец. Heute früh habe ich daran gedacht, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass wir als deutsches Volk mehr von den danitischen Erbinformationen bestimmt sind als irgendein anderes Volk. И сегодня утром я думал, как я читал о том, что немецкий народ имеет больше всего генетического в себе от колена Дана. Ich habe schon mal erzählt, dass wir als deutsches Volk plus minus um die 50% jüdische Erbinformationen in uns tragen. И я также читал, что мы, как немецкий народ, имеем в себе более 50% еврейских корней. Und in diesen jüdischen Informationen ist der Stamm Dan ein Hauptschwerpunkt in unserem Blut. И в этой информации, в еврейской информации есть очень большое количество именно от колена Дана. Deswegen ist es kein Wunder, wenn vom deutschen Boden 2 Kriege ausgehen. И поэтому неудивительно, что с немецкой земли произошли две войны. Weil Dan ist ja eben Richter und Krieger. Потому что Дан это воин и судья. Судья и воин, да. Es ist nicht ohne, es gibt Zusammenhänge, ich glaube fest, dass dann ja noch mehr drin ist, als ich heute weiß. И в этом есть немного. Was auch interessant ist, Также что интересно, aufgrund der besonderen Geschichte dieses Jungen, также по истории этого мальчика, lesen wir, sehen wir, dass zum Beispiel in der Offenbarung der Stamm Dan nicht mehr vorkommt. как мы видим, что в Откровении нету колена Дана.
Da werden alle Geschlechter aufgeführt, aber Dan fehlt. Были все названы, кроме Дана. Was heißt es für uns? Что это значит для нас? Das heißt, dass der Stamm Dan, wenn es um die Rettung von Nationen geht, nicht über den Weg als ein Volk Israel eingehen wird, also nicht diesen Segen, nicht diesen Prozess mitläuft, nicht diese ganze Zusagen Gottes durchläuft, sondern er läuft über die Nationen. Das heißt, der Stamm Dan wird gerettet als ein Teil der Nationen. И получается, что колено Дана, оно не получит как бы спасение и благословение, как все другие, а будет собрано из наций, из народов. Heute früh, als ich gebetet habe, hat Gott mir ein Bild gezeigt. И сегодня я получил картину. Es gibt kein anderes Volk auf dieser Welt, Нет никакого другого народа на этом was so prädestiniert ist, seinen Auftrag zu erfüllen, der so vorherbestimmt, so vorbereitet ist, seinen Auftrag zu erfüllen, Нет другого народа, который так подготовлен, чтобы исполнить свое задание, um ein Brückenglied zu sein zwischen dem Volk Israel oder den Israeliten und den Völkern. который мог бы быть как бы мостом между израильским народом и другими народами. Weil wir aus dem genetisch-materiellen Welt, aus dem Stamm Dan kommen, also aus Israel heraus, Потому что мы генетически произошли от этого колена Дана, aber in der Endzeit, in der zweiten Entwicklung plötzlich als die Nationen dastehen oder unter den Nationen sind. и также, что и во втором преобразовании получается, что мы находимся среди народов. Daher ist es kein Wunder, dass aus dem deutschen Boden so viel auch Segen geflossen ist über Reformation und sonstige Entwicklungen. Поэтому нет никакого чуда, что с немецкой земли произошло столько всего благословений. Und heute leben wir in einer Zeit, wo Gott uns wieder zurückführt und an diese Wurzeln unserer selbst erinnert. И сегодня мы живем во время, когда Господь возвращает нас к своим корням и напоминает нам об этом. Und wenn wir vom Fleisch dem jüdischen Volk zugeordnet sind, also zumindest in großem Teil, und aber vom Geist eine kleine Berufung unter den Heiden und Nationen haben, dann sind wir der beste Brückenbauer für die gesamte Welt. Und es ist kein Zufall, was hier in Deutschland heute passiert. Okay, ich gehe mal zur Russischen. И если мы увидим этот фактор, что с одной стороны мы привязаны через кровную линию, через генетику к народу Божьему, через это колено Данова, а с другой стороны мы входим в вечность через народы, то мы лучший мостостроитель, строитель мостов среди народов Израиля и народов. И поэтому неудивительно, что через наш народ было столько благословений, которое пришло в весь мир, через реформацию и другие процессы, которые произошли. И то, что сейчас происходит, тоже утверждает этот факт. Wir sehen, dass zum Beispiel auch die Entwicklung von messianischen Gemeinden oder diesem Bewusstsein der Beziehung zwischen Christentum und dem Judentum in Deutschland sich anders entwickelt und stärker entwickelt als die meisten Länder dieser Welt. И мы видим, что развитие понимания общин, церквей, народов, христиан, которое развивается по отношению понимания, что такое Израиль, кто такой евреи для нас, верующих, что это развитие и развитие мессианских церквей развивается на нашей территории сильнее и более глубоко, чем в других нациях мира. Kein Zufall. Это не случайность. Weil man muss die Geschichte lesen. Потому что нужно читать историю. Da steht so viel drin. Там столько много написано. Jetzt schweife ich natürlich aus und dauert die Predigt ein bisschen länger, aber ich hoffe, ihr bereut es nicht, wir haben heute einen langen Tag. Ja, я немного тут перескакиваю, но у нас сегодня очень много времени. Okay. Also, nochmal zurück zu Rahel. Еще раз назад, Рахиль. Also man könnte sagen, dann ist ihr ein Halbsohn. Weil nicht ganz ihr und nicht ganz nicht ihr. Also so ein angepasster oder könnte man sagen, wie Adoptivsohn fast stand, oder? Ja. Как бы получился у него как бы приемный сын, потому что не совсем ее и не совсем ей. И поэтому...
Wir sehen auch in der Geschichte so diese Situation in Kapitel 30, Vers 15 mit Jakob und Rahel. И мы видим в этой истории эту ситуацию между Яковом и Рахилью. Also sie schreit nicht zu Gott. Она не призывает к Богу. Sie schreit ihren Mann an. Она кричит на своего мужа. Auch ein Zeichen von dieses weltnormalen Denkstrukturmuster. Как нормально, как принято в нашем мире сейчас по этому принципу. Man könnte sagen, sie hat keine Demut gelernt. Можно сказать, что она не училась. Demut, wer weiß es? In Russisch. Niedrigkeit? Kann man das übersetzen? Niedrigkeit. Подчинение. Служение. Смирение. Смирение. 10 Punkte. Okay. Das heißt, sie ist gewohnt, durch ihre Schönheit immer so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Она привыкла немного через то, что она красивая, и немного привлекать на себя все внимание. Sie lächelt ihren Mann an und er folgt. Она улыбается своему мужу, и он за ней уже идет. Und nur eins fehlt ihr, und dann traut sie sich sogar, ihn anzuschreien oder richtig anzumachen. И если ей что-то не по ее, то она себе может позволить на него накричать и приказать ему. В отношении детей, которые она как бы требует от него, да? Oder als der eine Sohn von, der dann vom Feld kommt und diese Äpfel dabei hat. Wie heißen die nochmal? Alraunenäpfel. Молодильные. Как на русском? Молодильные яблоки стоят в Библии. Ну там, смотря от перевода зависит так. Какой стих? 15 стих, 30-15. Guck mal, was bei uns in der Übersetzung steht. Mandragorovые яблоки. Ich kenne diesen Baum nicht, sagt mir jetzt nichts und der Begriff auch diese Alraunenäpfel habe ich jetzt nicht auf den Grund gegangen, ich weiß nicht genau, wie es ist, aber Äpfel, verwandte Sachen sind das. Und was macht sie? Sie sieht es. Und aus dieser Gewohnheit, ich bin schön, ich kann es mir leisten, ich kann es verlangen, ich kann bestimmen. И она думает, что я красивая, я такая, мне все это можно, я Dann могу sagt себе sie, это позволить. ich bin die Äpfel. И она говорит, я хочу эти яблоки. Und als die andere sagt, hey, du hast die Gunst meines Mannes, du hast ihn schon besiegt, jetzt willst du auch die Äpfel haben. И когда другая говорит, как ты можешь себе позволить, ты уже забрала моего мужа и хочешь забрать также яблоки. Das ist typisch für dieses leicht arrogante Benehmen. Da sagt er, nein, kein Problem, heute sollst du ihn haben. И тут уже как-то странные такие отношения, она говорит, ну, без проблем, сегодня муж твой. Also sie bezahlt nicht mit dem, was sie hat. В общем, она не Sie платит. bezahlt mit ihrem Mann, der also Gunst, Gnade ihr zugefallen ist. Она платит своим мужем, Ist auch interessant, ne? который как благодать ей дан. Und noch komischer ist du nicht, dass er kommt und sagt, okay, dann geh ich woanders hin. И еще смешнее получается, что когда муж приходит и Überleg. хорошо, я пошел. Da muss eine Kontrolle über ihn schon gewesen sein. Das ist schon sehr, sehr nicht einfach, die Situation. Здесь из этой ситуации мы видим, что она как бы имеет контроль над своим мужем. И это уже нехорошо. Und dieses Verhalten hat ja wenig gar nichts eigentlich mit Yahweh zu tun. И эти отношения, они не имеют никакого отношения к Господу. Ist sie gerecht, wenn sie von ihrer Schwester für ihren Mann, auf den die Schwester auch Recht hat, einen Preis verlangt? Это правильно, что она за то, что она хочет от своей сестры, платит мужем, который также муж ее сестры. Eigentlich hat die Schwester genauso ein Recht auf sie, auf den Mann. 50-50 in ihrem Fall. Вообще-то получается, что она также имеет право на своего мужа, 50 на 50. Ist schon interessant. И это уже интересно. Einmal, da ringt sie sich durch, über den Allmächtigen zu reden. Один раз она обращается к Всевышнему. Als ihr drittes oder eigentlich ihr erstes eigenes Kind geboren wird, Когда третий, ее собственный сын рожден был, der Josef, Иосиф, da sagt sie,
Kapitel 30, Vers 22, Gott hat die Schande von mir genommen. Она сказала, что Господь забрал от меня шанду. Позор. Ja? Einmal lässt sich dazu durchringen, das zu sagen. Sagt aber auch gleichzeitig, Этим же говорит, dass das, was vorher als Lösung war, keine so richtige Lösung war. В общем, то, что перед этим было как решение, Ja, это das совсем war не nicht решение, vollkommen. потому что это не было полноценным. Hätte sie mehr Gottvertrauen gehabt, Если бы она больше Господу доверилась, würde die Geschichte vielleicht ganz anders aussehen. может быть, история получилась бы совсем Aber Gott другая. nutzt auch unsere schäbigen Seiten und baut daraus sein Reich. Но Господь использует наши все стороны, и на них также Он строит свое царство. Weil er in der Lage ist, auch auf krummen Zeilen gerade zu schreiben. Потому что Он имеет способность даже на... Denkt ihr, die Frau hatte umgelernt, also noch gelernt aus dem Leben? Думаете, эта женщина научилась чему-то? Und mit der Aussage, dass Gott ihr die Schmach weggenommen hat, dass das in irgendetwas Positives in ihr gemacht hat? Думаете, что Господь сделал из нее что-то такое хорошее, позитивное из этой истории? Kurze Zeit später in der Geschichte klaut sie ihrem Vater, leiblichen Vater, klaut sie ihm seine Lieblingsgötter. И также Götzen. какое-то время позже она ворует у своего собственного отца его статуэтки. Es ist erstaunlich. И Später, als der Vater sie verfolgt und will seine Götter wieder haben, И позже, когда отец преследовал их и хотел иметь свои статуэтки снова, вернуть, belügt sie durch ihr Verhalten die ganze Familie und den Vater natürlich auch. и она обманывает при этом всю свою семью и также своего отца. Es ist erstaunlich. И Удивительно. Kapitel 35, Vers 19, als sie ihren letzten Sohn bekommt, oder zweiten leiblichen Sohn bekommt, в 19 стихе написано в тот момент, когда она получает своего второго ребенка, und sie hat Leid. и Sie leidet, weil es schwere Geburt ist. она страдала при родах, Sie ist selber dabei zu sterben. она умерла при родах, Она умирает сейчас еще. Ja. Und dann sagt sie, wie soll der Sohn heißen, wer weiß? и кто знает, как должен были назвать сына? Ben-Oni, Unheilskind. Ben-Oni, das Kind des Unheils. Das heißt, die Tatsache, dass sie schwer hat, projiziert sie auf den Sohn. Das heißt, bei all den Vorleistungen, die Gott ihr gegeben hat, lebt sie in der Rivalität und Unzufriedenheit. При всем том, что Бог произвел в ее жизни вперед, дал ей авансом, она живет в недовольстве и в напряжении к сестре, и это диктует ее жизнь. И когда рождается ребенок, ей трудно, это один фактор. И она эту свою отрицательность, эту свою тяжесть передает на ребенка. Das heißt, sie projiziert ihre Probleme auf das Kind. Im Sinne zu wissen, ich bin im Sterbeprozess, setzt sie für die Zukunft, für die Ewigkeit eigentlich, wenn das Volk weiter sich entwickeln soll, setzt sie diesen Negativtrend, diesen Unglück in die Familie, in die Erblinie hinein. И она попыталась с помощью этого имени, как бы все свою негативную, все, что негативно было в ее жизни, передать как бы в будущее своей семьи. Denn ihr wisst, dass die Namen eine große Bedeutung in der Heiligen Schrift mehr haben, vielleicht als wir heute uns zutrauen oder wie wir darüber reden. Потому что вы знаете, что имена в те времена имели очень большое значение для будущего. Und viele Menschen, die setzen großen Wert auf ihr Erbe, auch negatives Erbe, quasi weiterzugeben. И очень многие давали как бы свое наследство, передавали все что негативное, что в них было, в свою семью дальше. Wir wissen, dass es nicht göttlich ist. Мы знаем, что это не божественно, Aber es ist die Frage, wer diese Menschen zu dem Zeitpunkt reitet.
Но мы знаем, кто в эти моменты нами управляет. Wir wissen, dass in der Situation kommt der Jakob, der Vater, sagt, Nazar, Benjamin, И в этот момент приходит Яков, и он дает другое имя. Sohn des Glücks. И это означает сын счастья. Und er sagt, hier versucht ein anderer seinen Schritt zu hinterlassen. Und ich sage, das Gegenteil ist der Fall. И если кто-то пытается изменить этот шрифт, и он дает как бы другое, это противоположность этому. Ich weiß nicht, welches Bild ihr so ein bisschen von der Rahel, von der Geliebten, von den Wundervollen und wie oft ihr dieser Name weitergegeben jetzt plötzlich habt. И я не знаю, какую вы картину сейчас себе представляете о этой женщине, которая была красива, прекрасна и любима. Sie hat mein Bild verändert durch das Lesen der Schrift. Мой взгляд она изменила. Aber lass uns noch ein bisschen mal zur Lea kommen. Давайте теперь вернемся к Лее. Lea ist auch nicht das perfekte Mädel. Лея тоже не совсем замечательная, то есть не чистая. Ja? Zuerst scheint sie benachteiligt zu sein. Вначале она выглядит как бы такая... Benachteiligt in Russisch. Ущемленная, да. Gott, der Allmächtige, kommt ihr entgegen. Господь как бы идет ей навстречу. Zuerst sagt sie sowas wie Gott sei Dank, also sie freut sich und verbringt es mit Gott in Verbindung. Вначале она как бы благодарит Господа и как бы соединяет это рождение с Ним. Aber lässt noch diesen Moment zu, dass sich eben auf diese Geburtsfähigkeit abstützt und sagt, jetzt wird alles gut. Ich habe ein Kind. В этот момент она имеет это рождение как бы опору для себя в своей жизни и говорит, у меня есть ребенок, а у тебя нет. Sie sagt auch in Vers 32 dann, der Herr hat mein Elend erhört. И она говорит также в одном из стихов, что Господь услышал мои страдания. Und unterstreicht im Namen diese Anlehnung auf den Menschen. Seht ein Sohn, Ruben. И как бы подчеркивает в этой опоре своей как бы человеческой и говорит, смотрите, ребенок. Ja? Allerdings ist die Sache mit Ruben auch nicht so ganz toll gelaufen. Ne? Der steigt dann ins Bett mit der Magd von Rahel und kriegt sein Fett ab. Was den Segen betrifft, hat er einen großen Verlust für die gesamte Generation nach sich gezogen. Bis auf den heutigen Tag. Bis auf den heutigen Tag. То есть с Рубеном тоже не все было любимым, не все так четко. Если даже любят его имя и смотрите, сын, и радуется сыну, то духовно это не идеальный человек. В свое время, когда он подрос, он переспал с женой отца, получается, или служанкой Рахили, которая тоже двоих родила Якову. И за это получил или понес поражение, которое протягивается по сегодняшний день во всем. Представляете, столько тысяч лет. И это проклятие действует, действует, действует. Интересно, Entschuldigung, jetzt nochmal zurück. Kapitel 29, Vers 35. Kriegt sie die Lea ihren vierten Sohn, und den nennt sie Judah. И в 29 главе Лея получает четвертого ребенка и называет его Иудой. Wenn sie wüsste, Если бы она знала, diese Ungeliebte, это не любимая, diese weniger schöne, это не совсем красивая, diese teils blinde, это частично слепая, dass sie zur Uroma des Retters dieser Welt wird. что она будет прабабушкой Спасителя. Was für eine Bewertung, was für eine Entgegenkommung von Gott. Что это за награда, что это за присутствие Божие. Sie weiß es in dem Moment noch nicht. Но она не знала в этот момент этого. Und wir merken, dass sie da und hier hin und her gerissen ist. И мы замечаем, что она как бы разрывалась между двумя вещами. Da schwingt bei ihr das Menschliche mit. И было немного человеческого. Aber durch diese Not, die sie hat sie immer wieder auf diesen Gott gezogen. Но через эту проблему, которую она всегда имела, она всегда обращалась к Богу. Und das Wesentliche für mich, was vor ein paar Jahren für mich zu einer großen Erkenntnis wurde, И
Das Wesentliche für mich selber, was vor ein paar Jahren zur großen Erkenntnis wurde. Для меня было важно несколько лет назад, когда я увидел это глазами, что произошло, что Бог сделал из этого, was hat Gott daraus gemacht. Guck mal in Kapitel 49, viel später, Vers 29 und folgende, da ist der Jakob im Sterben. И когда мы посмотрим дальнейшее эту историю, и когда Яков был при смерти, und ich habe in Deutsch diesen Text abgeschrieben, könnt ihr lesen, ich sage es mit einigen Worten. в немецком я написал этот текст, но я скажу своими словами. Er merkt, er wird bald sterben. Он видит, что он скоро умрет. Und er sagt, da gibt es einen Ort. И он говорит, что есть место, Wie hat Abraham den Heiden weggekauft. где Авраам купил его у язычников. Da ist Abraham und Sarah beerdigt. И там были похоронены Авраам и Сара. Isaac und Rebekka ist dort beerdigt. Исаак и Ребекка тоже там были похоронены. Dort ist meine Frau Lea beerdigt. Там моя жена Лея похоронена. Und dort neben ihr möchte ich beerdigt werden. И там рядом с ней я хочу быть похороненным. Mann, wenn die diese Worte gehört hätte am Anfang ihres Lebens. Also am Anfang ihrer Ehe. Как было бы замечательно, если бы она слышала эти слова в начале Was своей für eine жизни. Ehre. Что это за честь? Nicht neben Rahel. Не рядом с Рахиль, Lea ist sein Weib. потому что Лея была его выбором. Was sagt uns diese Aussage? Что говорит нам это высказывание? Für das Leben hier ist Schönheit und Aussehen ganz nett. Для жизни здесь красота и все это перед замечательно. Aber wenn es um Ewigkeit geht, Но если dann речь, sind andere Werte. речь идет о Und eindeutig вечном, hatte Lea den größeren Gottbezug in aller Geschichte, die wir lesen. и мы здесь читаем, что Лея имела больше привязанность к Богу. Beide Frauen В общем, сейчас говорим о обоих женщинах. haben ein volles Potenzial, um in diesem Leben glücklich zu werden vom Herrn. И обе женщины имели возможность счастливыми быть с Господом. Bei beiden Frauen greift der Allmächtige ein, richtig stark, wo sie in Not sind. И Господь помогает обоим женщинам в те моменты, когда им очень плохо. Beide Frauen haben geistlich den gleichen Wert. Обе женщины имеют одинаковый духовный потенциал, духовный рост. Zumindest den Preis, der für sie bezahlt wurde. Zweimal, jeweils 7 Jahre für die eine Arbeit, 7 Jahre für die andere Arbeit. В общем, Яков заплатил за обоих одинаково, отработал за каждую по 7 лет. Die werden gleichgestellt, sehen wir das? Они были как бы поставлены на одном уровне. Das heißt, das, was von Gott im Vorfeld bis zu diesem Ehebeginn stattfindet, ist gleich. Er sagt, ihr habt beide volles Potenzial, um glücklich zu werden. И Господь сказал, до того, как они вышли замуж, они имели одинаковые возможности, одинаковый потенциал. Und beide unglücklich. И были обе недовольны. Weil sie sich auf irgendein einzelnes Thema in ihrem Leben festschießen Потому что они в одной ситуации как бы заострили свое внимание und das Problem größer werden lassen als der Rest des Lebens schlechthin. и поставили эту проблему выше всего в своей жизни. Das ist erstaunlich. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. И это очень удивительно, я вернусь к этому. Interessanterweise, als Jakob merkt, dass der Laban ihn ständig hintergeht. И, в общем, интересно, что когда Яков заметил, что Лаван, он как бы его преследует, как-то пытается от него что-то получить. Bei der letzten Begegnung mit Laban sagt er, 10-mal hast du deine Spielregel verändert zu deinen Gunsten. И он сказал Лавану также, что ты, например, меняешь свои правила постоянно. Und er merkt, er wird hier nicht glücklich. И он замечает, что он не будет здесь счастлив. Also diese Zweckheirat mit der weltlich orientierten, also ich sag mal, dem fleischlichen Christentum zu dem geistigen Christentum funktioniert nicht auf Dauer. Okay. Значит, это как бы сближение и сотрудничество среди плотского христианства и духовного христианства не работает на длительный срок. Она где-то ломается. Это говорит эта история. Смотрите дальше. Яков
Der Jakob, der trifft eine Entscheidung, Laban zu verlassen. И Яков принимает решение покинуть своего дядю Лавана. Und er geht zu seinen Frauen. И он идет к своим женам. Die sitzen sich hin und er sagt, so ist die Lage. И он говорит им, что так и так сейчас ситуация такая. Von ihrer Reaktion sehen, die sind nicht blind, die sehen das auch. И по их реакции он видит, что они не слепые, они тоже это замечают, что происходит. Und in einer Sache sind sie plötzlich eine Meinung, beide Frauen. И при этом они, обе женщины, имеют одно мнение. Erstens sagen sie, wir sind für unseren Vater Fremde. Первое, что они говорят, что они для своего отца чужие. Das heißt, die Familienbande, die sonst heilsam sein kann, funktioniert zu unserem Vater nicht. И то, что семья, как бы, это святое, и что с их отцом это не работает. Und ich sage euch, das fleischliche Christentum kann keine Familiengemeinde aufbauen, es wird eine Zweckgemeinde sein. И я вам скажу, что христианская община, они не могут, как бы, такую, как семья быть, это будет только принудительно. Das fleischliche Christentum erfüllt einen Zweck, macht die Show, äußerlich gut, funktioniert in der Praxis nicht durchgehend. Плотское христианство, она может внешне показать себя красиво, она может поставить и выглядеть очень похоже, но не работает на длительные сроки. Zweitens, er hat uns verkauft. И второе, что они сказали, Sagen beide. они сказали, что он нас продал. Er hat nicht uns gesegnet und noch was mitgegeben. Он нас не благословил и чего-то нам дал в придачу. Er hat mich nicht blechen lassen. Он нас просто использовал. Und hat sie ihm Geldwert gegenübergesetzt. И как бы поставил как бы цену, противоположность. Und das saß beiden Frauen tief in ihrer Seele, ganz tief im Bauch, als Schmerz. И это было в обоих женщинах внутри, в их душе. Glaub mir, das fleischliche Christentum, wenn es darauf ankommt, verkauft Vater, Mutter, Tochter und wen du willst. И можете поверить, что плотские христиане, они продадут все, что у них есть. Lies mal, was im Neuen Testament von der Endzeit steht. И прочитайте в Новом Завете, что там написано. Das ist die Situation aus der Gemeinde heraus, das wird passieren. И это происходит из общины, это все произойдет. Nicht irgendwo in der Welt, Afrika oder so. Quatsch, hier, mitten unter uns. Не где-то в Африке там, а именно здесь, между нами. Und drittens, И третье, er hat unser Geld verzehrt. Verzehrt, das ist Französisch, was soll das? то есть он потратил все наши деньги, то есть наши прибыльные. Warum sagen Sie das? Почему сказали они? Sie merken, dass in der Zeit, wo Jakob bei dem Vater war, Они заметили, что в это время, когда Яков был у отца, und das haben die Frauen gemerkt, das hat der Laban gemerkt, das haben alle gemerkt, и это заметили женщины, так и сам Лаван заметил, так и другие заметили. ist durch diese Anwesenheit Jakobs der Segen in das Haus Labans gekommen. И поэтому через присутствие Якова здесь было благословение на дом Лавана. Und Laban war hochgradig egoistisch, Но Лаван был очень эгоистичным, er wollte alles nur für sich haben. и он хотел только все для себя. Deswegen veränderte er die Spielregeln. Поэтому он каждый раз менял эти условия. Deswegen machte er, was er wollte. Поэтому он делал то, что он хотел. Und bei seinem letzten Besuch mit Jakob sagte er, die Frauen, deine Frauen sind meine Töchter, dein Vieh ist mein Vieh, deine Kinder sind meine Kinder. Und also, wir. И когда при последнем разговоре с Яковом он ему сказал, что твои жены это мои дочери, твои дети это мои дети, и все твои животные это мои животные. Und wenn die Nacht davor nie Gott dem Laban erschienen wäre, hätte er gesagt, wehe dir. Ja, du wirst dem Jakob was Schlechtes tun, wehe dir. И если бы Господь ему в ночь перед этим не сказал, будь осторожен, Er hat Angst gekriegt. и он получил страх. Wer weiß, was uns passiert wäre aus diesem egozentrischen Denken, diese, sag mal so, pragmatischen, funktionalen Christenheit. И кто знает, что произошло бы из этого прагматичного христианства. Weil Grundgottbewusstsein hatten sie. Потому что основание как Господа знать у них было. Und immer wieder kommt das durch, dass sie sagen von meinem Mächtigen, er segnet dich, uns durch dich. Das wissen sie. И там иногда появляются слова, где написано, что Господь благословляет нас через тебя. Aber es wird nicht zu dieser lebendigen Beziehung zum Allmächtigen. Они это знали, но это не привело их к этому жизненному общению с Богом. Aber die beiden Frauen haben das verstanden. Но эти обе женщины, они поняли это. Die haben gesehen, dass Jakob der Jahwe Gesegnete ist.
И они видели, что Яков есть благословен. Und die haben gesehen, dass Jakob der Jahwe Hörende ist. И они также видели, что Яков, он слушается Господа. Denn der Jahwe redet mit Jakob. Потому что Всевышний разговаривает с Яковом. Und dann sagen die gemeinsam. И поэтому они сказали вместе. Wir haben es besser mit dir als mit dem Vater. Они сказали, что нам с тобой лучше, чем с отцом. Und dann sagen sie einen Satz. Nun also, tu jetzt alles, was Jahwe dir gesagt hat. Punkt. И потом они ему сказали, что делай то, что сказал тебе Бог. Gigantische Aussage. Gigantische Aussage. Великое высказывание. Zu ihnen spricht Jahwe nicht. Hören wir nicht. Lesen wir nicht. Как бы Господь не разговаривает с ними. Daher sind die beiden unglücklich. Поэтому эти две, они несчастливы. Die Tatsache, dass die beiden Frauen immer wieder auf falsche Dinge setzen und die falschen Werte verfolgen. Die Tatsache, dass beide Frauen auf falsche Sachen Wert legen oder falsche Ziele verfolgen. В общем, действительность та, что обе женщины, они как бы делают свое ударение на не те вещи, которые нужно было бы. Hat mit ihren Wurzeln zu tun. Имеет их общий корень. Der Laban weiß von dem Gott. Лаван, он знал о Господе. Er spricht selber darüber. Он говорит об этом сам. Hat aber seine Götter. Но у него были свои божества. Das heißt nicht, dass er Gott ablehnt. Steht da nirgends. Это не говорит о том, что он Господа отрекает, отказывается от него. Об этом не написано. Deswegen trauen wir zu sagen, das ist das fleischliche Christentum, was dort demonstriert wird. Поэтому мы можем сказать, что это плотское христианство. Ja, ich glaube an Gott. Там демонстрируется. Ja, das ist Realität. Да, мы верим на Бога, да, он действительно существует. Aber meine Götter, die lassen sie bei mir. Но мы, Meine Götter, rühren sie nicht an, ne? но мои статуэтки, это мои статуэтки, не трогайте их. Interessant, ne? Это очень интересно. Und schaut mal, was passiert weiter. И посмотрим, что происходит дальше. Die Rahel, die geliebt, И Рахиль, которую любили, sie hat den größeren Bezug zu den Göttern. и у нее было как бы такое сильнее отношение к этим божествам. Vielleicht war eine dieser kleinen Gottheiten ihre Schönheit. Возможно, что один из этих божков, ну, как бы отвечал за ее красоту. Und sie wollte das nicht lassen. И она не хотела его оставить. Hat sie eingeheimstert. Она взяла их с собой. Und ihr wisst, wenn ich zu Göttern Bezug habe, sind plötzlich Verhaltensregeln relativ. И если мы знаем, что наше отношение к Богу, Plötzlich ist Diebstahl geheiligt. что кража становится... Когда мы имеем других богов, то и наши формальности, то, что хорошо или плохо, меняется. И вдруг кража становится нормальной. Das heißt, sie klaut und sie hat nichts dabei, sie fühlt sich im Recht. Ich mag die, ich finde die gut. Она, в общем, украла, и она считает, что это правильное дело, она считает, что это хорошо, при этом... Eine Teraphim, heißt das, keine Göttin, das ist ein Hausgott. Und derjenige, der das besitzt, der hat die Erbe. Das ist von früher her, von Terra. Von dem Terra, der Vater von Abraham, der kommt von Ur, Chaldeen. Das ist von der Chaldeen genau. Und wir haben alle unsere Hausgötterchen, auch wenn wir das nicht immer bewusst wahrnehmen, weil wir nicht über dieses Thema reden und klären. Aber das ist ein guter Beitrag, danke. Ich mache das in Russisch vielleicht, aber она сказала сейчас интересную мысль, она говорит, эти маленькие фигурки, эти были как бы домашние боги. И кто их имел, тот имеет наследственного права на этих богов и на последствия как бы их благословения. И она в этом традициональном понятии присвоила это. Как человек логично было, что она сделала. Но со стороны духовной стороны мы сегодня, конечно, научены, потому что у нас столько тысяч лет истории, которая нас учила, через обстоятельства, записанные в Библии, нам легче. Окей? Она, значит, берет этих богов и ворует их.
Во-первых, она этим показывает, что они для нее имеют такую большую ценность, что даже моральные условия она переступает. Also sie zeigt mit diesem Diebstahl, dass diese Götter für sie einen besonderen hohen Wert hat, wofür sie bereit ist, moralische Werte zu überwinden bzw. zu missachten. Okay? Zweitens, als der Vater dann denen nachjagt, Второе, после того, как отец, в общем, преследует их из-за этих вещей, sehen wir ein geistliches Gesetz, die Sünde gebiert Sünde. и мы видим, что это божественный принцип, что Sie gibt an, грех рождает грех. sie gibt an, ihre Tage zu haben und deswegen nicht vom Kamel steigen zu können. Она говорит, что у нее это особенная ситуация, и она не может слезть со своего верблюда. Und versteckt quasi die Götter unter sich. И спрятала этих башков под собой. Aber dann passiert etwas, Но потом происходит что-то, was geistlich verständlich, aber was eine menschliche Tragödie ist. что в духовном мире это нормально, а по человеческим принципам это трагедия. Der Jakob, der ein etwas geläuterter Mensch geworden ist nach diesen vielen Jahren des Dienstes, Яков, как очищенный, освященный, как очищенный, освященный за это все время, которое он был, ist sich natürlich keine Schuld bewusst. и ему, конечно, он не чувствует себя виноватым. Er denkt nicht nur einen Ansatz an einen Betrug. И он совсем не думает об обмане. Und was sagt er da? И что он говорит? Смерть тому, кто у кого найдешь, да? Er sagte, wenn jemand diese Götter hat, der soll nicht leben. И он сказал, у кого ты найдешь этих богов, тот не должен Er hat жить. einen Fluch ausgesprochen. И он проговорил проклятие. Meine Lieben, es ist kein Zufall, dass er bei der nächsten Geburt der Rebecca drauf geht. И это не совсем Рахиль, Entschuldigung. что Рахиль при следующих родах умирает. Danke, das hat jemand sehr gut aufgepasst. Erstens, den Background von früher her, Первое, ihr ganzes Leben, это возвращение назад. ihr Bezug zu den Göttern. И это как бы отношение к этим башкам. Und wenn ihr wollt, das dritte Zeugnis des Ehemannes, dass er quasi, ohne es zu wissen, ein Todesurteil ausspricht. И третье свидетельство то, что он без того, что он знает, просто проговорил это. Und es geht nicht anders, sie muss sterben. И по-другому не могло быть, она должна была умереть. Zwei Frauen. Две женщины. Volles Potenzial zum Glücklichsein. Полной возможности быть счастливыми. Было все. Beide über lange Distanzen des Lebens zergehen in der Unzufriedenheit, im Gefühl, aus einer einzelnen Themenbereich abgelehnt zu sein oder benachteiligt. Обе женщины по одной причине из страха быть ущемленными, обделенными были постоянное время недовольны. Aber sind wir doch mal ehrlich, sind wir nicht genauso? Подумайте, мы не такие. Wenn ihr mal Spaß in der Sache habt, setzt euch mal zu Hause hin und schreibt mal alle die Dinge auf, für die ihr Gott dankbar sein könnt. И просто сядьте дома и подумайте над всеми вещами, за которые мы могли бы быть благодарны Богу. Von dem, was ihr seid, was ihr habt und was euch umgibt. И о том, какие вы есть, что у вас есть, и то, что окружает вас. Wenn ihr ehrlich seid, werdet ihr mit der Liste nie fertig werden. И если вы будете честными, то вы этот листик у вас, в общем, у вас будет много-много чего написать. Und dann versucht mal aus dem bewussten Verantwortung vor Gott auf der anderen Seite zu schreiben, was ihr noch gerne verändert hättet. Oder was euch als Defizit noch fehlt. И с другой стороны напишите также, что вам не хватает, чего бы вы у Бога могли бы еще попросить. Und dann prüft mal euer Glücklichsein, euer Zufriedensein, euer Frieden im Allmächtigen. И потом проверьте себя, ваше довольство с Богом. Plötzlich werden wir mindestens zu einer von den beiden. Und dann finden wir uns plötzlich im Vergleich wie einer von den beiden. И тогда мы найдем себя в этом сравнении между двумя этими женщинами. Grundsätzlich gilt, wer auf sich selbst schaut und nicht auf die Acht, wer ist bemitleidenswert.
И в первую очередь, тот, кто смотрит на себя, а не на Всевышнего, тот уже жалкий в своем существовании. Weil, потому что Яхве сам, Бог любит и ту, которая имеет большой льгот или большой аванс, и ту, которая менее аттрактивна. И платит одинаковую цену за обоих. Das ist der Herr, der geht derjenigen, die attraktiv ist oder vielleicht begnadet ist, und geht auch der, die weniger begnadet ist, entgegen und sorgt für beide und zahlt den gleichen Preis oder setzt den gleichen Preis fest. Und das Letzte, in dieser Entscheidungsphase, wo die Frauen zwischen ihrem Vaterhaus und dem Jakob entscheiden müssen. Последний этот момент, когда женщинам пришлось решать между Яковом и домом отца, ist der Schlüssel, in dem Gott hört. И в этом был ключ, либо решение слышания Господа. So ist es auch heute. Также и сегодня. Der Schlüssel für meine Zukunft ist in der Entwicklung meiner selbst auf Gott hin. И ключ в моей жизни – это мое развитие в направлении Господа. In der Entwicklung meiner Ohren. Это в развитии моих ушей. Und so werden die Menschen, die mir seelisch geprägt sind, euch folgen, wenn ihr lernt, auf Gott zu hören und das umzusetzen. Вы будете следовать и сможете, вам будут следовать, если вы научитесь слушать голос Божий, как это было в ситуации этих женщин. Если уже те люди, которые не имеют своего слышания, они будут следовать тем, которые слышат Всевышнего. Ich wollte noch einen Satz dazu legen, aber ich habe schon eine halbe Stunde überzogen. Я хотел еще сказать предложение, но я уже полчаса перетянул. Wenn in dem Leben von Jakob dieses gotthörende Element so wichtig ist, Если в жизни Якова это слышание Господа, это такой важный элемент есть, so hat es bis heute nicht abgenommen. то до сегодняшнего дня Это не уменьшилось, не стало меньше. не уменьшилось. Es ist genauso heilig Это также свято. und genauso schicksalbestimmt. И также это определяет нашу будущее. Und ich wünsche euch eine Sehnsucht, И я желаю вам жажду. Искать вот этого отношения, в котором я слышу моего Господа. Diesen Beziehung zu suchen, meinen Herrn zu hören. Okay. Danke erstmal für euer Zuhören. Ich hoffe, das waren ein paar Momente mit dabei. Ich mache mal ganz kurz. Ein paar Momente dabei, die so ein bisschen zum Nachdenken gebracht haben. Gott ist gnädig. Das ist nur ein Antatschen dieser Situation, weil ich sehe, dass es so eine Tiefe, wenn man auch diese Vergleiche nochmal setzt zwischen fleischliches und geistliches Christentum, ist es unwahrscheinlich viel. Und wer noch mehr Spaß dran hat, dann guckt man nochmal in einem anderen Bild. Ich will nur das Bild aufzeichnen und ihr könnt zu Hause forschen und darüber nachdenken. Vielleicht reden wir beim nächsten Mal drüber. Es gibt ein Bild in dieser Geschichte, wo die Lea für das Volk Israel steht und die Rahel für die Heidenchristen steht. Lasst euch mal auf der Zunge zergehen. Vielleicht habt ihr bessere Erkenntnisse, als ich heute früh gekriegt habe. Aber da ist eine ganze Menge drin. Also zumindest bin ich da ganz kribbelig und werde in der nächsten Zeit dem nochmal nachforschen.